Mayam Krumzari do Nengbiribus Impact News ni ay Joyce Shamna Impact News ki manung hunada taram nokchari. Ngarang atheng bada viral video malaki viral video asida yamna tamthiba mongda khulai paiba singna kakching khunau uchan makha lekai dagi chahi kunthra ga nipan khakta ngari ba mayang langbam Rishikanta mabu pharaga adumaina hat khibagi adugumba audio sound yaudaba hoziki video je viral chalakpadagi khoi myam je karino tawriba je haibaje wakhanda mukhanna Manipur violence gi magi haurak pada khoida aki tuzungba phau gi bodo amka na hongna na amka phawale haibada haiman mathokloi aduna hariba nupa si chura chanpur da December gi tang tarama pandegi hongna mahaki loinabi kuki nupi maga unaba chalubani hai aduga masi Nepal da thabak tokba adukumlaba nupani aduna khoi Manipur da buffer zone leitre loimak changba yare phawna ba yare na Lauriba Kolau Lauriba Mui Singi Matakta, Moi Hana Changan Gadra Habegi Wahanzi Yamna, Pain the Mayama, Fondok Narakle. Aduna Mana Sangi Bazimagi family, Una Sangzavani, do buffer zone, labor later Basiki, Chain, Mayamzi Marakta, Chuachan Puda, Lairaga, Numit Karani later Matunda. Last year, December 19, the Lake High, Aduga, Handak Chahi, Ngarang. Tamthina maina khulai paiba mioi ahumna mayumda laklaga pung taru khara helakpa duaida namfuda maga mahakki loina bimani ji gari da puraga maina puki bani hai puraga hozki ti ngadjang hariba khul asigi ching matonda pukhalaga maina tamthina hat pani haiba pausi leire duga police report ki matung inna kano so moto case amadi pankhre duga magi asiba hakchang ngasi mak Churachandpur district hospital gi da thamlaba matung magi post mortem examination tawkhre loira matung da kangbai phawba escort na pudan laklaga Bishnupur gi area dwai da marilena ba authority or family members ta khusina bagi maina plan lei habaji hojiki latest power ina khoina fangjai aduga hariba thongdo asina si khakta tabida Manipur violence manungda army camp manungda mangkiba Kamal Babu gi ngasi bawa magi kadai mangkibno krai sakrabno haiba khangba ngamdri loinana yamna noriba nupi macha amasung nupa macha mabani mangkibado moi cell phone phange hai do ngasi phabu moi gi hakjang phangba leitri aduna asekumba nungaitaba thongdok asina series by series akhoi gi miyamda nungaitaba fawhali especially akhoi lamdam asil leiriba National Highways ta free movement leiba phangjadraba akhoi as a Manipuri I have see yamna painful oiba question ama adum miyam da hangjage akhoi Meiteis sing je valley dagi hek thoke bada akhoi je safe oidra aduga akhoi gi protection je kanana pibiga dawri haibagi aduga akhoi da kaigumba thoke any unwanted incident thokma tamda akhoi gi protection gi damakta akhoi gi damakta kanana responsibility lobiri habe wahang asi gi discussion asida hangjage aduga civilian mayam sumaina IDP resettle tawna ba hona bada civilian da khulai paiba singna maina nomai kaptna sokhan khiba aki tujungba mayam phawon khiba aduga khulai paiba singna di am freely openly chatpa state police leina state force leina central force leina adum freely nomai paraga sophisticated weapon paraga freely chatpa ngam moida di crime da aduna paliba lenga asina protect tori bazi kanano civilian sing protect tori bra natraga khulai pai basing protect tori bra hai bazi gi wahangji am chaung lakma tamda khoina incident in the past few days the thokli be incident yeng pataraga di khulai pai basing do ina protect tori bra hai bagi achau wahang ma lakli ngasi mak khoi gi nungai taba kakching khunau gi naha asigi lekide bagi magi abduction and killing magi execution tawba asigi against housing CSO mayamna tholaktuna nungai taba mayam phongdong narakling ngasi mak hojik kano Sugnu road Imphal Sugnu road asre is the blockade thamduna aduga hariba case magi killing case asi NI the sinagadam ni habegi aduga demand lakli aduga kokomi gi side tagi folks adagi political parties mayam BJP gi side tagi Shiv Sena gi side tagi pen da banwai taba maina condemn tawrakli thadau inpi Manipur gi side tagi su yamna strongly condemn tawrakli high incidents gi matangda aduna Rishikanta mayanglambam ma sikhibaji kanana daita pugadori banu makti civilian ni khulai paiba mi sunate aduga civilian singda hojiki armed group na sumaina lengak na adum protection piba gi mongda punishment kem da tawdraba khulai paiba singna civilian singda attack taw bahurak pataraga di kanana protection pi ni habegi wahang asiga loina na akhona puzari ba topic asi killing of Rishikanta who will protect Meiteis aduga akhoi gi ngasi gi expert
panel members na ha ki right makta election biriba Ozarinku Kumukcham editor the Imphal Times Ozabu Taram Nokchari may I thangba the election biriba Oza Ketrimayum Shanta Secretary General CPIM Manipur Ozabu Taram Nokchari. And last but not least, on my extreme right, Lengshin Biriba, Oza Kuraiza Matauba, President IPSA, Ozabusu Taram Nokchari. Ngasi discussion of Gukchabasi, I have Hanbada Ozarin Kudalakchari. Oza Sumaina viral video ama Paraga, Abductoraga, Kihalaga, Mina, no Mina, Hat Kibagis Mina. Viral videos when Manipur Dadi Sikumba Tiba viral videos Togle no Itabatar Kangim Sikuma viral videos India Gia Topolam that Holum Batar Gadi Hozik state government na state force na locally response a Sikumba response local madras again a town local madras. Akogi Manipur the Toiva Togdok Kange Chahi any Makai Henjelakle Siva with the Toiva Togdoksiki root cause to Kangaba with the government sina karigumba magi tawum thokpa mathau singdu tawdana layasi akoi punno na hainaraga leirabani madu hainabagi maramdi akoina hanadagi hangaga lakpa tampaki lamsidana akoigi chathaba yaba operation phaba yaba mi phaba yaba khulai odagi surrender ton ba yaba khulai me ama tahundana akoigi even santi babuda hanjalakna phanjalakpa pamba mi ne hena yambani na even CSO singsi bokta peace restoration si the hena mangjin thaba maikai amarum da changjelaga akoigi leiriba akoigi issue sigi solution je thiraga leiriba pot ama khakne adudai da somdana akoigi leiriba over and above ko kanogi akoigi 60,000 70,000 henba paramilitary forces or the Indian army gi hana dagi leiriba mayam ama adagi state forces ki hoi state forces ki pot singsina effective oiba ngamdaba jaga leiraga su state forces haibu tu di mafum kunimakka leiribani masina tawriba pot sida tampaki mafamda na chathaba yaba tawba yaba irang se control tawrini adagi Pitrivigi Malangi Mamaida Koida Manipur Toy Irang Laitre Santi Hanjala Ena Puthona Hona Tanza Sida Aswamdana Kulai Pavasing Chatlaga Akoigi Kanogi Lamda Koi Kuidringeda Liang Masingi Kunum Kakta Kanomea Makulai Pava Moita Kihelactana telephone Kihelactana Kulai Mayam Sanchelagan Hatokani Kai Mugi Adugu Mugi Film Tobada security force na Yengaga Tabak Lokatana Tawe Habagi allegation Yam Chang Lady Bane Aduna Singi lamsing sida leiriba khulai paiba singsi matakta khulai amata akogi hoi khulai budi phai haibagi display am tawi game thugai kaina haibagi display am tawi game singdo koina moina utliba photo do ubu matamda is it a cam or just a makeshift ko potla adagi plus hana sarambagi potla natraga moina pompi nongpi adagi double barrel kari khulai me ama phabagi pot utlaga Karigidamukta SLR AK-47 5 mayamana free chalali moina thugaiba games sing dugi marakta ngasi bawda moigi militant sing phai haibagi pot ama leirabra haibasi akoi huji bawba tade sigi kanosida kanodadi valley area dadi mi am phabagi pot mayam lei asom dadi mi phabagi pot se huji bawba akoi tade Leirambay, Lermdebe, FIR Pandavanara, Natraga, Tawinki Park, Tadoki Vanara, Akoi Pade, Aduga, Irang, Horket, a woman, the Makoina, Admina, Kenoto Hibagi, Loshin Hibagi, Abagi, Port Amakata, Kulai Pare, and Udlakanda, Mina Mayamda, Keno, the Media, the Kari, the Udlakanda, the Mina Lucian Begich at the Misilai. Hanging Wang D, Huzik Slay Driba, Rishikanta Giwafum say, Rishikanta see. Koi man Nepal the Tabuk Tawani, Uchal Makongena, a Koi Kapsing Knogi, Bazaar Sigi, Kanoda, Songi Turian Wang, Tarung Turian Sigi, Wang, Lantuoga, Adugi School, money to the label, let up to the Guinea, Larik Yam, like Laisu, Honaba Kanba, Adugumba, Heidi, like Amahi Natragasu, Honaba Yamakanba, Dugumba, the Gi, Mayum Tang, and Nabagi Honaba, humanity, the Muiba, Sigi Wakan the Hinjaba Mine. Mana Nepal Tabak the Umatamda, Uziki Magi Tengaru Loina Visi, Kano cookie orambasi, Madu Irang Togara, talk together, I Madumadi, I confirmed subject to confirmation, I Kona Hajage. Aduga Madwagi area da Mana Masin Laishi Kenoto Walapaneva, Christmas Yawalapaneva. Okay. Christmas Yawudagi, La Akanda Yaraga Magi Kunduna Leline.
मागी नुपी की मयुम सिदा लेहलिनेबा माय कुकी ममिंग सु थोंबी बमाल होय कुकी ममिंग थोनबसु ओबे अतगा मासे लेहलगा याम नुक्सी सानना मोइगी अदाइदा मासे येकनबो ओइना उदबिदा अदगी मियोबा मगी मदु करी मरमगिनो हाबदा हानादगी खोइसिदा खरा हेना क्वीन लेरा अबा खोइगी कुकी हैबटाइ नौना खोइगी इन्फिल्ट्रेटेड तौरकपसिंग सिनतबा अदुगुम्बा मयामदु ओइबनिना हानागी मरी हानागी नुक्सिनबो क्वीन लेरागा after around a month ko akoi 2019 dorongani December gi man Christmas yaw la ena harise adugi matungda adiyamna keno toro matungda sam saga matung sida when normalcy is slowly restoring normalcy si hanjala matam adagi when khoi gi ngasai gi cookie gi site tani hariba cookie jogi MLA ni hariba moi tarana अखोई की गवर्नमेंट अमा सेम बसे दरकार ओइ काइना खलक मतम सिदा मोइसु सपोर्ट तौनिंगपगी पोट वारी सानारक हरक मतम अदगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दी यारो हैबगी पोट थमक मतम अदगी प्लस नॉर्मलसी से रेस्टोर तौरक याबगी फिबम अमा खर खर उरक मतम सिदा इरांग से लोशन बे यारोई इरांग से लोशन खरगदी अखोई सी अखोइना फंगिबा अखोइना लुट तौरिबा अखोइना तालिबा पिछासिंग अखोइना लौरिबा खुदोंग चाबा सिंगसे लौबदा अखोइ खुदोंग चादबा मयाम अमा लेगनी हाइबगी वाखललोन अमा खक्ता कनोगी अखोइ मसी अमुक हन्ना स्कालेट तहनदबा यादे हैना सुमाइना अचुगुम अमा लेरेन तौरगा फारगा अदुमाइना मागी ओपनसी जे कनो लोशन गिबा माली थोंसी यामना अखोइगी नुंगी ओइबा वाखललोन अमा खक्ता आई हाइदी हेक थेंगनरगा खतनाबदा नुंगाइतदना मा मेतैनि अदुनि हाइबगी मोंग मानदबदा यामना प्री प्लान तौरगा गवर्नमेंट से थुगाइनबा हाइदी पीस से रेस्टोर तौदनबा मणिपुर शांति सुंगन हंजलक्तनबा सिनबा कांगुना इंजिलगा अखोइगी MLA मिनिस्टर सिंगी मरक्ता हाइबदा हाइनगिबदा ताबा यावनेरिदना एजेंसी खरना इंजनबा यावरबरा खोइ इरांगसे थुगाइनबा थोकनबा होनबदा हाइना former minister Sri Khemchandna अखोइगी प्रेस डी की थौरमदा हाइगिबा अदुगी मतुंगदसु MLA खरनासु अदुमाइना इंजनबा यावरबरा हाइबगी पोट अमा यावबदो माइना एजेंसी मक्सु होजि MLA के रंजिनसु माइना फुंगदोकिबा लेग्रे अदुना एजेंसी खर यावरबरा कनानो एजेंसी हाइसे मोइना बुद्धि पंदे अदुगी we are suspecting something से BJP की ओइबा पोट की अखोइ सिगी political की पोट सिना मतुंग दमुग लाक्सगे दुगी पोट तु हंजलकनबा होनबा मतम सिदा मदुगी अखोइ थाजबदु मांगदनबा होनबदा ngasai keno sigi irang sina maram orga government se ko sim da bani ka haibagi adugi plan tawba yana bagi mong am kaksila kanda sigum irang se tholaga irang se kanna akoi gi manipur da amuk shanti gi akoi gi hanjalak na bagi community mayam amana hanadagi moina kuki ne na claim toriba kangu singsina akoi di kuki nate na hairaga laga akoi se pulak da matam si यौरप तजासीद मसीदी थुगाइदब यादे इरांग लोशन भी अरोय इरांग से तवलकांदा अखोई कानब अदुम लौगदबनी मखोइना लौबैबु कानब लौबैबु अखोइना खंगिदुगाय हंदकता IDP सिंग स्वाइदगी चलग सुसामपुर लैगिब सिंगना मखोइदगी लुपा लिसिंग त्रोम लौरकांदा मखोइगी दमकता केस तविनी हारगा अदुगी पिसादो मान बिग्रे हाइबगी कंप्लेन लाइब नत्रो अदुगा IDP सिंगदु कयाम नुगाइना थंबिरि हाइबसु ngasiboki numita madugi potto machin mielga khogi mokhoi silencing tawga thamina to adurgadi karino irang thoni gi mami kanglup to khoina hujik pin point tawre makhoi de instigate makhoi de power piri si kanano de khoi khangbanga me kari do moi mama ga nongoi paraga SLR AK47 sibu ekta mi mane pa ya brane adugi potto khogi militant sing na pyre chatpada yenga leirabani who are the agencies instigating this ko khogi hujiki crisis se si hena chawthona ba instigate tawri se masi miyam na wahang hangba ma chang ebo hujik se aduna haina ba malai leader sing na khogi keno tawba ngamaktar matam adagi keno tarokpa matam government na su solution porokpa matam crisis na su solution porokta ngamaktar matam sida miyam gi khogi voice se masi khoi kedo ki doino miyam chuchampur rom da leiriba दगी शांति पांबा दगी पीस रेस्टोर पांबा हानगी फिबम द हंजल पांबा मयाम दुना पुन्न खोलाव से अखोई शांति पामी हाइबगे खोलाव सिमदी लौरकपा हिंसा नतब मोंग अमदा अखोई डेमोक्रेसी दि अपाम फोंदोक पिए हिंसा नतब मोंग अम खक्ता अखोई पोट से डायलॉग थ्रू डायलॉग तौनगदबनी हाइबगे वॉइस से सी नतना अखोई मसी थोलक मतम से हंदकी इंसिडेंट सिना अखोई ऋषिकांत की इंसिडेंट सिना लेरिबो चांपुर लेरिबो कांगुनसु अदगी मसिगी वाखन से अखोई भेली द लेबसिंगिदी वाखन जे आईडी यारब्रा वेलकम तोरब्रा ने खली मखोइसु मखोई वॉइस तो थोलकपा यारबा मतमनी हैना हामबगी होना अनमाइ थमजगे
Thank you, Oza. Mathang ki wanga se hak Oza Khraisa mathabu da lakjage former convener Kokomi. Oza Rishikanta gi magi mihat sina latest incident yam nungai taba fawba dung incident mo ere ngasi mak like protest erap tawdana mayam tawgre NI na prop tawgani habagi demands mayam lairi. Loina na Kokomi gi site gi Manipur da laiba more than 60,000 central forces moizna civilian protection piba ngamdaba taragadi hankro habagi dung demands mayam ngasi press meet phongdorakli. Oza dai khangjaning baji akhoina hojiki hariba mihat asi suspected UK negi kader singna chathaba mali haibagi adumba pausu khara fangje adu UK negi sugi makhada laitabnina karigi damakta central force na or kano moigi mathakta security force na action lokko tribunal haibagi wahang malakli. Second question na suda suje thugaidana bagi damakta suda laitaba kader singna mihat pazi killing ji chathabani haina amka tongana mu sandor libra swai chamamna bazu khra phawi aduna ozade khangjaning bazi civilians are being attacked again and again despite the presence of huge deployment of central security forces ozai mot ka thambiyo masigi si yana hanbada kena tawni joisri hojikti sigi level of terror si without any apprehension and without any fear of consequences from the law enforcement agency state ki maikai degi kayum makhalam tagi moi gi mathakta kaisu taw oi haibagi moida attitude ma yawe habisi ma yam phong khangi maram di kai da haukiba December gi tratru ki ngai torbung gi terror attack se sigi hoji follow up military action security action kaim leite administratively su kaim leite police investigation du kaim leite hoji adu matung da muk saiton da ID bomb pokhai gi bse sigi chu full follow up action kaim leite aduna state si hojik sigi thodok si matung da hojik state na kari hana respond to ge have ju bo koi kaim leite bani na state si siumba act of terror si da complicit oi thoe moi masi khangjin adre usan adre habdi indirectly moi na masi tohon baga chamanar bagi film da leire habsima yan han bada ko myam punna yamina bam change ani subada machine maram oiraga state si morally moi culpable oire maram state ki law enforcement agency center ki laiba law enforcement agency makoi si morally culpable oire aduga Manipur da moi si koi kai hatara constitutionally accountability ki question aba yam chon la ni aduna high report se koi chumnagi asigi thodok si koina it cannot be simply considered as one act of crime masi koina crime sin amane lobu yade masi koi well designed cold blooded aduga fazana koi cold blood ta wakhan khallaga yamna cold blood ta chathaba aduma makhalgi mihar amani aduna masi ki cold blood ta chathara report si kai hatara masi systematic killing ni masi ana systematic killing sida involved to rise kana kana no haibase masi ki posting ji state na madu chidona na bagi moida intention chu mami ta de chumnagi ase hat khre haraga asina provoke toraga somna kanda siriba Rishikanta gi magi kogi community na maduda sharp reaction am tawra kanda instability am generate tawna na bagi recycle tawna recoil tawna na bagi attempt am pi bani habis medi am clear oi maram di kaino da moina video si thadro ko tanda audio di moina mute to halaga moina aduda da iraga thare ba moina no peace no popular government haina yauri is it clearly indicates that masi political oi ba element am yaure habase masi cookie gi site le riba politicians sing MLA sing gi side na tawre ibra som na kandagi gi kana ninjala tawri bono na traga som daga na kana ninjala no India government na sida kari role lori ge habasi yamna kano marki we bapon yam chawna lere miyam na su sigi thori ba thodok si chumna gi kai hatara ko gi accident na mane lobi atre because kai no the high misak si tamori guna ma na thambi du maina December tang tram pandai tha me ale ram Thama levis the kaim ta moamani naidana kaim to na my family duga lejeraga laba poni aduna masi ki pochi the target tawrei si moina masi pochi opportunity moina loraga masi systematic killing ne aduna sigi systematic killing ama chatharak matam sida India government gi site gi leirei ba deploy tawrei ba law enforcement agency singsina sigi mathakta paikhatpom to thabak si phajana paikhalak ta taragadi state chu masida moichu directly or indirectly moju karai do ma masi compromise to thokpa podom yaubra habisi ya make sing aduna ningasi koi kokomina deshin lorko kan da su masi India government na tawi position fain taw taragadi India gi leriba deployment tawreiba security forces ya masi Manipur gi micham praja ngang na bo oidre terror group ta sil tawna na ba moida protection pin na oiramina makhoi leiba sina oina khoi gi insecurity da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕꯅ ꯐꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦ like oza hojiki vested group ki amal lakpasde insin ba ama agency or like adu amal lakpasde hojiki ngarang gi video jiga loina na telephonic kano gi ama audio zu viral chale adu da mai gi nupi ni haiba manazu yamna kapaga sumai kholai paiba sing da mamani mak phar ga pugi bani aduga mazu perpetrator sing do moi pha ba da mazu mating pangi hingdre na haiba gi mai gi kholau zu please uma yaw bani na swai za khon yeng pa ya ba je civilian sing di like they want peace and then vested interest na namdana si is prolong tong na bagi sathare habagi mani adu mangni aduna hojik lurisi ching the arm group mayam ama breeding ground wena safe haven wena thamisi kana no India government gi mogi suspension operation gi policy na ne India government gi narco terrorist group appease to bogi policy du na ne aduna ching gi saruk sing da hojik tongan bai khoi du su thadau gi obe ai kuki gi obe ai then paite gi obe ai jongmi gi obe mi myam khoi wari sari moina hai si ching gi manung da popi tharga ching da jungle pura khokto u pambing loi hatoi se masi aikoina uri sidi it's not just about 10% manung sin 2014 de hore hai moi hai da okay 2014 dagi mamang da kano da landslide thokpagi thodo mi kunmu si ba tamam lei hi ba se adu matam du da moina madugi relief ki chang matam da moi pura nga khre hai ba aduna hairi pochi India government na narco terror group se masi moina shelter piraga Manipur gi territory manungda narco terrorism gi magi breeding ground ma India government legitimize toroga suspension of operation haiba minamba blunder agreement ama tawsalaga miyam da utchairaga moisi mafam sida yoga thame haibise masi kangai lete adu thamakpaduna maram oiraga adu gi element mayam duna mara tasalaga network tu sandokra kanda ngasi ching si completely law and order collapse toroga leirisi aduna ne adu masi India government khangna du muji su chatha leba adu masi chatha banina aikoigi immediate problem si hairiba khulai paiba moi tara kundu natre moi lising amani du natre hoji problem si India government di policy sine anu India government gi mayok to miyam na haudraga di sigu thok duk chilo hoji akoi miyam na marale mi si phar gen hoji akoi koti thira sena haira so adu da de adu Indian army si sibai ma changelaga achap yaro no chieng yaro leng yaro no thing du ne adu tagadi asomdana sum halan ba somdana madu hali mi chin du mathakta therapy na ba warang na ba khona chi ha moi nong thing du ba adu di India government law river role se kari no have se koi miyam na chamana na khamin na ba mai matam yore na man khal thank you oza mathangi wahanga se hak oza KSH Shanta dalak chige Secretary General CPIM Manipur oza hojiki India lenga ki policy ni haiba si lakpagi si question je hangap matam da oza dai khangjaning baje oza zu major political party amagi Manipur gi adugumba Secretary General Lebiri aduna akhone India na sinbani center na sinbani hai matam da masi matam dugi rule toriba political party dugi lenga tugi policy ni hagi doribra aduga Manipur zai za khoi ching adagi valley area zai za khoi government zina ching gi area di pura control je pura mangrabra ozagi wafum thambi ai di control tawbugi ni moina halise moin halan bane khale di kai noi matam da khoi khange somna ganda intelligence report dei kai dei loi phangam bane ba ma 19 da Manipur la khare magi nusina ba nupi magi family hagadra tasena madu religious kaino tawdana ceremony tawdana luang brai du khangde ko adu moi je man and wife ni amarum dhairaga adu moi tha amam si phadra leminani ne ba ai je 19 adu ai ni yam thi ngai ji ngarang se akoi state root de gi Manipur pumba akoi gi kaino tawno ba pangthong akoi sa maksu function ani ahum yaujei ngarang state root tawnu mi sida machine mi sida moi to ri kai no sineba akoi na state root phangbagi akoi yankhai ga akoi gi mari subai state root phangbagi haraudana khotana amama tawdana tumgi movement kya sanction na ba amama tawdana appeal tawdana leringai sida akoi na khang khangudana akoi tawri si tasena atamnana masi message ma pibra haibu ne ba governor na suma Manipur shanti urang na ba mama yam ngangi ba aduna aina sum ngamada masi Manipuri shanti si tasena akoi keno na hai ba Joshi na hai do misam miyam si de akoi gi shanti pamba aduga normal si janjel mo pame ba aduna
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯕꯜ ꯔꯤꯖꯟ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ 18 ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯨꯡꯇꯤꯡ ꯇꯤꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯔꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯀꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯝꯅꯁꯨ ꯀꯥꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯁꯦ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ 2022ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 12 ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯡꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯀꯥꯔꯄꯦꯠ ꯄꯩꯁꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯩꯔꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯥꯟꯕ ꯈꯣꯠꯇꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯦ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯦ 2014ꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2026ꯅꯤ ꯆꯍꯤ 19ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯡꯉꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯨꯊꯠꯇꯅ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯔꯣꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗꯤ ꯍꯩꯅꯕ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯄꯥꯏꯔꯁꯨ ꯔꯤꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯀꯥꯟꯅ ꯄꯥꯏꯔꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡ ꯍꯣꯡꯗꯦꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯔ ꯇꯞꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯔꯣꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ 21 ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 1972ꯒꯤ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯜꯂꯨ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯔꯥꯎꯗꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯡꯀꯣꯛ ꯑꯃ ꯆꯦꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯛ ꯈꯔꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯛ ꯈꯔꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯆꯦꯟꯊꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ 55th statehood day ngarang celebrate tawkre adubu hojiki oirakliba film saisda centerna or government of India na Manipur jimirai bire aduga si sikumba proxy war chatharaga sikumba lalong ma yatle habasigi controversy sigi wahang jim yam hangpa matamda statehood day gi celebration tawbasi bawwa question torpa matam saisda di kari wafam thamini aduna ne aina haijese question tawreiba amma tawriba shoot tawri adu kharna budi masi celebration je tawriba aduna siguma tanja sida akogi bharat sarkar gi khut yawba haibse ho singna dang aina ro panjai du neba हाइदी असोमना कन हेक तोंग मतम दा पृथ्वी पुम सियाई त चेनरमी भारत की दी ख्वाइदी इंटेलिजेंस के नुसी रो नेब अथौबा अदुन मखोई चेनर बाइबसे अइना अखोई हंगिसिनेबा अदुन मधु अखोई भारत सरकार ना यामना थुना अखोई हुजि तौरिबा कल्प्रिसिंग अदु अखोई फागा दौनी अदुगा लोइना मसि याम थुना मणिपुर दा अनौबा अफबा अखोई शासन मा अखोई लैना होनगा दौनेबा अदुदि नाते होई तौसिदि अखोई मखोइना अथौबा नु हाइदुनेबा मणिपुर लेबा आर्मी मैम से कई लेइ नोइदो security forces मैम से कई लेइ हाइदुनेबा अखोई रिंकु अदुना मखोई जी पुलिस से अखोई मदु अखोई इंटेलिजेंस फेल होइसे कइनो अखोई बीर सीएम होइनदा अखोई 2023 की मे अहुम की थौमा इंटेलिजेंस फेलर होय सरकार पारगा मदुगी सरकार रि मको इंटेलिजेंस फेलर ओइगे हाइ हाइ ब्राइबा हौजिसु गवर्नर शासन पीआर शासन लेगी इंटेलिजेंस फेल होइबई खुदम नेबा थौबा अदुना मसीगुंबा फेल होइबो खुदम जे अखोई अखोइन उरे गवर्नर शासन दसु अदो हानि पॉपुलर गवर्नमेंट सु लेरे अदो हानि पॉपुलर गवर्नमेंट लेरे मदा अदो अनपॉपुलर होइरे ना पीआर थंग्रबनी पीआर सिदम गवर्नर शासन जे मु अफबा लाकदागा मदुगी अखोई इंटेलिजेंस फेलर होहेन बजे बजी कमाइन ओहेली नो आइदो अखोइना ngasiगी अखोई इम्पैक्ट की अखोई मनुहुनगी केनोसिदगी हंगम थुएना आइदि खल्ले ओजा अदु क्वेश्चन अमता हंगजाउगे हारिबा केसी एनआईए दा खुसिना बियु हाइना मियाम गी जेसी गी डिमांड लाकली अदो इंडिया गी एजेंसी अमा चेन्नई हाइबा तारगदि अमका इंडिया गी अतोपा एजेंसी दा अमका सी केस इन्वेस्टिगेट तौबियु हाइबजे मसी कितंग नत आई क्वेश्चन तौरीने महोइदा हाइदि एनआईए सिदी अखोई होई मादि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट अमनेबा नेशनल अखोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने मदु माना तौदो अखोई सिदा मादि हेक्ट खुशी यावरमेबा इरांग थोइबा खोलिबा ममा तौबो खोटबगी भारत इंटेलिजेंस कइनो याम लेरिबा अखोई एसआईबी लेरी अदगी आईबी लेरी अदगी अते रोजे मोय मैम जुगी कइनो दुनी पाउदो फंग रिसर्च इन कइनो एनालिसिस तौदोइनेबा अदुगा कई पॉलिसी लौदे तौदे मखोइना
ngasi ngam di se kai no ba moi ngam handa bam yaw ba na thoi na to bam yaw ba hai du ne koi na ngai je du madu yi pakhum di bhar sakar pi da ka koi khang ba tai ba pakhum di koi pi bi ya de ba ringku akoi hang bam thok bu du ne koi nang je ringku dang do ba in hang do ba thok na to moi hang bu du ne ba dabi to bu du ne ba kari ge koi na kadem to ri do no thama Hen Labani, Husi, Rishikanta, Nahazi, Zayu, Nifusi, Agang, Yamang never, Magi Pusa, Yam Ladybur, Bright Pusa Ladybur, Mapasayam, Tanbea, Yamatori, Masamasu Popama, Kayama, Yari, Badu, Maga, Laminaban Pidu, Mazu, Aqui, Mabudi, and no Captain of Cotton Loud, not only Madu to whom talk, and Magi, Heleminaz and Shinazama Matorodi, she Lansina, Maduki Kenoma, when Maduda told Kamushindo, Haiba, Aqui, Cookie Village, Natraga, Samula, Village, Aduna di Mukamum to Kanaka, no Calpimiam doido. On the Mashidi, Bahar Sakargi, Manipur Sakargi, Aqui, intelligence, can was here, Yam, Etikwana, Tabokto, Bomtarkale, Mashida, Etikwa, the Tabokto, Bushingado. Aduna ni akoi ke no aduna sigi tanzaj da sarkar shemi shemo ya bagi sta sum tawle ba governor ji ma jo shemani shemalo ya bagi sum tawle ma ji ngau den le ba koi myam ja thauba sarkar shem da duna ti ba koi na pam life kan ba du ne ba civilian sing ki life kan ba du ne ba ya maru bi da du ne koi na pam di yam ngai je oza do break se logdring ai da ozarin ko da question ma lak se ge oza hoji ke myam na NIA da prop to wi han demand to ri ba se jc na masi necessary oi brana tra ko state police na Churachandpur police station di su moto case ti paikhat khre adu state police na adum masi sensitive case handle to banga mudari bra or NIA province necessary akoina sum yengu matam da akoi da thokpa thodok sing sida aya man state police na hujiki pot akoi da thoi ba thodok sing state police na investigation ngam daba jaga changba ngam daba adu ka tawroi na tawdaba natragana hujikti even police makta bokta communal line amakakta magi lamda tanbagi pot ama la even say for example Churachandpur diga leiriba khoigi Meiteis simte kanoga gangte leiriba khoi bai fei ga leiriba mayam si kangkokpi da de Imphal dam ta tahan de dana asom da Meitei leram taram sing su asom dam ta tahan de som dam ta le dana adu maina keno bokta police bokta separate tawra ga leibani na kamai to duna police investigation de kamai thaja do no ba achu hangam le ba aduna NIA da na haibe wani NIA da demand to ba du public protest amo oina khoina NIA da keno sina biu kaina haibe di NIA da sina biu haibe voice to le she ategi na teba asum ba puthok piu aduga mara leiba sing do dali biu haibe ne ba adugi damakta NIA da sina biu haiba wafam la ibani aduga tawbada di hariba potto haiba wani aduba even people have lost faith in the NIA too NIA na bogta thajaba koi karisu leitre ba thajaba leitre even NIA da oza with the same question NIA prop is it necessary kano state police ki di kemta ngamoroi darba same question no see NIA case it becomes a criminal case aisa haire see criminal case nate see the act of terror by terrorist elements terrorist elements are openly moving around and actively presence in the hill areas. And a sigi mathakta strong political will lamaga loina military crackdown ama military action nama white mass operation nam chathaga dong neba. Okay. Adugi potu tawrakanda potun thoksara ka dong neba. NIA case adudi just mere nang investigation gi podam part ama neba. Adudi it may take 2 years, 3 years, 4 years. Adunate adugi NIA case ki result ngai ringai da thokadoriba crime mayam du aduda makhata na lehoriba terrorist element mayam du di kamdok durage. Anamasi India government kangdaba nate maramdi kaino da moi doji problem lai si UK ne bo haro na suspect maming da thole adu UK ne haro hari ba singse these are all proxies of proxy aina hanjan hare India government gi proxies na suspension operation group te leibane na armed group terrorist group kun manga du lere kun manga sina openly tawba ya daba openly ngang ba ya daba sakba ya daba pochina mu makoi gi proxies kanghu mamu higher tawbane semaga mu adu gi kanghu du na mu tawhan bane ba so these are all interlinked neba adun masi India government gi will and intent da depend upon ni NIA case adu case kai mai lende hai ba thodok se nan torbung gi jungai le saitun gi jungai si mathak da severe rigorous military action ma log da base kari gino terror group operation tog da kari terror group kem mayam thugai da kai no amuka ada helicopter ka video namjan na raga adugi para dropping ka tor malhal laga tor adugi optics tu na miyam je angau bo sembasi India government na thali je akoi si yang pangba akoi si moina pangtok tor yani kan khanbam yauri but now I na hajai se they have crossed the limit
Hojiti malengi miyam pumana hojiti khange. Hojiti India government ki law enforcement system da accountability ki question number yam chawna lani yeng biyo. Yam chawna la kane.